Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamoshaka kulona-ke leli khasi-ke leli noma-ke hlampe-ke ngabe uyaqala ukungena kulona kwenze okulungile nje, ungaphumi ungalicindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhisho nesenti-ke elimnyama-ke elikhonza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje eshisa phansi ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke kuze ngaphuthuma ezindaweni ezinjengamanje ngabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje ngilethele-ke udaba-ke olushaqisisayo-ke oludabukisa-ke ngendlela-ke eyisimanga-ke laphana-ke ezingenayo-ke zithi-ke sekutholakale owesifazane ongaziwa egwazwe amanxeba amaningi emzimbeni esemotweni okubonakala engathi ngeyakhe. Le moto-ke ibifakwe emfuleni, emotweni akunafoni, akunasikhwama, akunalayisensi, kuthathwe everything. Okumanje usisi ulwela impilo yakhe esibhedlela. Kucelwa izihlobo zakhe zixhumane namaphoyisa ase-Caroline eMpumalanga bazothola ulwazi olugcwele-ke ngayo-ke le ndaba ukuthi-ke kwenzakaleni-ke. Kodwa-ke amathemba-ke laphana-ke ukuthi-ke angase-ke aphile-ke mancane kakhulu ngoba-ke amanxeba-ke agwazwe wona-ke maningi kakhulu-ke futhi-ke abukeka eyingozi-ke laphana-ke. Mina-ke ngicela lapha ngama-comment section fusha uvo lwakho ukuthi nawe ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu bese wenza okulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezishisa bhe engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke ukuze ngaphuthi ezindaweni ezinjengamanje ngabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje.